Oh, come on. Wah, Kenapa lagi? tahu mati sih. Mau gue lagi. Oh iya, baru kau bengkel sih. Mana beda tes beda. Cepat bisa gini. Bismillah. Lagi. Dorong nih palet. Soalnya sempat juga depan ada di bengkel. Baik. May tama to ni gama bengkel. Bah, may tangan kana telu lo. Wow. Nah, ini jago-jago ni dah sebenarnya. Lagi tak nak. Jadi matu magasan na puna bengkel ko. Ya pun aku. Ka anak guru taruh. Iya dua anak guru keluar. Pak Jam. Hah? Ikan agak beneta. Bang. Iya deh pak. Ini pasti anak tadi. Gue jaga. Bagi pak ini kandangnya rumah kita. Hah? Balu dia rumah ni. Di pagapan ang kaki nadat te pabengkel di. Ikaw pakutanan niya, kita ni makariso ko eh. Nagkalahat na pakutanan na boss ito ni. Ano to China di? Ay personal. Pakutanan mo kunci kunci Inggris. Ay si motor niya rin Henry. No. Bang, bang, Babe, bang. diwantung kan. Kami. Di ba naman? Ay! Ikaw magkatupak ko. Amag ko na pa, amag ko na. Napak, sa niluntok pala ang kapak ko eh, tanya na eh. Balik. Diyan na, lokan yung tinatulungan. Law na pa ito lang. Okay no? Pangigap pa ko ka lang. Tuki kong chipitukuro. Harip! Uy! Aga! Kamero! Aga! Tama ko malay konci pitu ilalo. Pagkasi na medjay. Na? Ngarangi konci pitu. Kompresor baru ya? Senang nih. Ya sembarang kecek itu. Ay. Muhammad. Ini dapat tu Malaka. Wah, kunci itu bilang nih Pak. Hah? Hari. Bang. Bukan telulok ke majah mah. Nadek pagamis, namu kunci-kunci pitu suruh aku pitu malaki. Ya rasanya kunci pitu nomor pitu capak aku hari ini. Misalnya. Kenapa kalian itu kunci wala? Kunci pitu. Tanya kunci pitu malaka. Alah lagi. Wasan apa dek gaga membuka. Saya di pelanggan liur rena. Hah? Macam tuh ya anu tadi. Ngapain pajak ini mete? Masuk langit itu motor no. Ya, aja ditumpah ke macam. Bang. Itu motor no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bertanya deh.
Iya, kenapa? Di mana bengkel di sini? Ada aku rasa sana bengkel impor. Huh? Oh, bengkel impor deh. Iya. Terima kasih, Pedi. Iya. Ayo, mari. Iya. Bengkel impor apa? Bengkel impor, ada sana bengkel impor. Berani. Seru kan? Alah nih Pak Puran jual mah. Siaga dek memang aja. Ada cing. Kamu suruh malau. Jaga. Harga nah. Masuk Bu. 10 di. Terus ngati. Perempuan kamu terus. Bruh. Sejak bayar Pak bengkel. Om. Om. Kenapa kok? Mau ke bengkel sepeda. Kenapa memang mau nu bengkel? Kurang kencang nih. Oh. Ani yang dia. Kurang goyang ka Pak Batenu. Huh? Kencang mak goyang. Baku ka Batenu goyang ka. Oh, pegang dulu. Di sebelah sini tuh. Bagi mak goyang tak bagi. Gimana Om? Masih kurang goyang? Mana lagi? Mana kacang mana gitu? No! Mana apa kata nih? Surah goyang. Lokal jogi. Yang mana kurang pelajaran apa tuh? Kak, itu kayaknya di dalam ya. Iya. Nama cenerim itu Bruh. Iya, Bah. Motor ada lagi Rossi pura apa tak buat no pasang apa emang apa lagi motor apa kami? Bonk. Sabaran di sebenarnya kau tuh. Percaya ngerti.
Punta ko reso. Bruh. Ito pa. Wala ka niya. Okay. Uy ka. Bruh. Kumatuwa ni motor eh. Ipakai move. Oh, mati nih. May duwang pamauna eh. Mati nih jangan pwede kan sih yan. Bruh. Gua nanti kan ipek mau tahu nih eh. Jangan kamu ya. Hei, satu, berani? Di pasap. Mana deh, Pak Deh, pasap deh. Bruh. Ya pasap we, nak di bau dah. Muhammad bau ni pas patu lepusan lu. Iya, pasap nak kedua ni bukan. Sedih, bau na mo kasi kicin. Di ko sapo. Bengkel impor, napapakro. Napa nasapo pa ko garo? Oh, nabawa mi tupa. Paturi po sa ano eh. Nasa pumuturo na raw si Buka na di na papusingin ka na motor pa ko eh. Nabibaw na. Di, ganyan kira-kira. Bruh. Cross City gaya, uwasat di, Cross City gaya. Kung tumaya raw, sila wala naman no, sapo. Mahati dyan. Di ko sapo. Oh, wow. Wasat to ni Rosier Pumbalay. Rosisan wala na pa yun. No. Bruh.